Shal burum burum ni haike. Haino hai kholawo angkhorja ukha. Mdc Prasmit Debbarma. Nakachora ugang bosti JB School. Visit khlaiयै rong srwngnai tei phwrwngnai rok bai. Kok sabuikha kaham hamya naichirikha. Mdc Prasmit Debbarma. Logio juda juda adong rokno logio tiyei nakachora ugang bosti JB School wo Tamo Jwngjalrok a Jwngjalrokno naichirikha tei phainai salo. Jwngjal ongoi tongma rokno yakagrinani kogrikha. Mdc Prasmit Debbarma. Joining team belai hambai thanai sini habwagrani birthday food Aprilo ang saklaiman tongo je ang je school adopt khlaimani o school adopt klaiman hingkai nagasora urang bosti nge tini ani first mo school visit plus tini guardian meeting bo tongo mo school ngai phai bong na jagani jotto problem tam tong rok nini infrastructure theke arambo khai nini teacher theke arambo khai jotto kisu everything tini guardian rok waising kaham kai brief khalegya discussion khalegya ngai tabuk buskango tam problem tong face kai tong o problem no ang tabuk solve khainai ngai tini belai no kaham no meeting ka guardian rok belai excited mo hai first time ke ba mo hai kai initiative na ya je student rok no am hage quality education jani bro mang me malai belai ki sajak ba kya ngai tini ani logi tong sini borong gudang journal chairman sini ata bisu tong sini school ni IS sini borong gudang roti Ranjan Debbarma ngai tong sini bisini vice chairman sini borong gudang mama Fondro tong sini teacher no bobo mama Krishna ti jotto guardian dok sini student dok tong bayo belai kaham rong malai kya tini tabo ungdong ni bagai kaham tebo teacher tui tongo thumung rok tui tongo sen kaham kai nai thokai kok khnai ma tong lai ponnan bagai pheman kai simpori ma kaham dei sumi ma thalane to so belai hambai jotono no on bagai kha khayo tini ni je meeting je guardian dok bo satisfying jak bai khana mo hagai je malai ko salai mani ang every month two times guardian meeting khlainai ngai student bai to ang malai no tongnai abo hagai ngai mo bore ani te kaisa school adopt khajak tongo abo ngai halali saito ngai abo school ni bumung ngai sabdan chou JB school ngai school no ang khanaba soni same to same mo hagai no guardian dingoi school ni tingo teacher rok bai plus student no malai a jaga o tam problem facing tong o problem no sort out khai o school no better quality education deni abo dege ang saito hoito hambai jatoro no